Sefera pencereya Kurdiya Kazakistanê îro jî dewam dike. Em dîsal Almatayê ne. Almata ne tenê paytexta kevniya Kazakistanê ye. Ew her wiha navendeka bazirganiya cîhanî ya dîrokiyê jî. Vî bajarê xwe da nüfuseke nêzî 2 milyonan hê jî şopên vê dîroka xwe ya dûr û dirêj pêşkêş dike û vedihewîne. Em li nava bajêr geriyan. Em çûn serê çiyayên bilind ku bajar di nava wan de hatiye bicîhkirin. Li dora vê navenda bazirganiya Rêya Hevrîşîmê, jiyaneke turîzmê, jiyaneke civakî û jiyaneke aboriya modern jî heye. İroş di vê bernamede em ê behsa parçeyekî Kurda bikin ku ji hêla serhedê ji Ermenistanê ew rakirine, sürgûn kirine anîne navenda Asyayê. Em ê behsa Kurdên Kazakistanê bikin. Di nava wan de kesek heye bi navê Narîn Nadîrova. Jineke Kurd ya gelekî dilovan û gelekî hezkireke Kurdistanê û dîroka û kulturê û çand û zimanê Kurdî ye jî em bûn mêvanê wê û em ê pêre behsa jiyana Kurdên Kazakistanê, jiyan û tecrübe û serboriya wê bikin. Narîn Nadîrova her wiha li vê derê bûye CEO-ya bankayeke navdar, bankayeke navnetewî, bankayeke çekî dibin emrê wê de tenê li Kazakistanê 5,000 însan dixebitin. Ev jina Kurdiya serketî ku li vira xelata biratiyê stendiye, xelata kêratina welêt stendiye, dêjmera behsa vî karê xwe bike û em ê ji tecrüba wê îstîfade bikin ka gelo Kurdek jinek ku diwarê fînans û aboriyê de ew xesîb serketî dikare çi rêyê berme xwe ku siberojê de em bikarin ji bo Kurdan jê îstîfade bikin. Narîn Nadîrova di pencereya Kurdî de bîst dikedin. Narîn Nadîrova sala 1907 li Ermenistanê çêbûye. Lêbelê bav û kalên wê ji herêma Serhedê ji bajarê Wanê ne. Bavê wê Kinyazê Hemîd jî siyasetmedarekî navdar û serokê civata Kurdên Ermenistanê ye. Narîn Nadîrova bi sedema zewaca xwe ve tê û li Kazakistanê bicî dibe. Ew bi Bahrî Nadir Kerem re zewiciye û bûye bûka Profesör Doktor Nadir Nadirovî. Narîn Nadîrova sînor ji xwendin û pêşketina xwe re daneniye. Jinbûn û dayikbûn jê re nebûne asteng û li unîversiteyê beşê fînansê û bankayê xwendiye. Ji ber ku dikarê xwe de zîrek û serkeftiye, di pêlikên bi rêveberiya bankayan de gelekî zû bilind dibe. Îroj ne bi tenê li Kazakistanê, lê li Rûsya û Ewropayê jî weke aborînaseke navdar tê zanîn. Kovara aborî ya navdar Forbes hevpeyvîn pêre kiribû. Dawiya sala 2017 Narîn Nadîrova xelata Yekîtiya Gelên Kazakistanê wergirt ku li Kazakistanê girîngtirîn xelata serkeftinê ye. Ev xelat bi pejirandina Serokdewlet Nursultan Nazarbayev ve ji serê 10 salan veye ku tê dayîn û ta niha 28 kesan tenê ji ber serkeftina xwe ev xelat wergirtiye. Li dûrî Kurdistanê bi hezaran kilometre dûr em hatin serdana vê xanima delal ya ku em jî bûn heyranê wê. Narî xanim bin vê roka xweş li Kazakistanê li Almatayê li cihekî wiha ku nava dilê Kurda de wek cihê kulê ye, cihê sürgûnî ye. Em hatin em xanimeke mînata re sohbet dikin ji bo me serbilindiye. Gelek spas ji bo mazûbaniya te. Tu dikarî bibêjî çawa dibe ku em Kurdên parçeyên diniyê Kurdistanê yek ji nava Kurdistanê tên yek Ewropayê jî em birax dikin jinek Kurd
çawa dikare welatekî dûrê Kurdistanê bike ji asteka wiha di nava cîhana finansê de cihekî taybet werbigire û xelataş werbigire. Ew serboriyetê çi bû sebeb ku tu vê rêyê ji xwe re hilbijêrî? Gelek spas kek İbrahim un bixêr hatine Kazakistanê. Wedî tev çend roj rojek û hatine rojekî xweş e û tav e. û bi rastî bo me Kurda serbilindiyê ku mêvanê wek we em dikarin li vir qebûl kin. Bo wê jî wek got yani ça ez hatime vê ça ez rastî jî ew rêyek ku hûn dibêjin gelekî rêyekî zehmet bû. Yani taybet ne ku bo jinekî Kurd bo jinekî yani تو بکوی کار فینانس و بانک گلکی کاری که زحمت چون که اف کارا گشتی با کار میره زلامه یعنی چون که فینانس گلکی استرسن و گلکی ریسکن من او بخو هرج بار چون نزینگ کاراکتری من و تشتی کم پرزیده حس دکر و دخواست يعني من دو universite خلاص كر universite يكي كمون دخوان دهازده سر بيولوجي بو شش سال من وي universite خلاص كر وبشتي كم خلاص كر مزاني كو ابنيه منا نا نزينجي اكي منا يعني نيرني من سر كاري وسر كاريري كو از دخوازم يعني دخوازي بلكي نا بيولوجي بنتشتي نا بيولوجي بو بل يعني بس ودمي او بيبستي او خاندنم بو يعني من بيولوجي جهاز ذكر بس من او باشي وقت مخاند وخلاص كر قلنا ان ابنيه منا بشتي وقت مزانكو خلاص كري بيولوجي من اس قبول بوم زانكو اكاديميه فينانسه لكذا لالماتا ومن بردوام كر نزينكي دو سالوني من ويجي خلاص كر وبشتي كو وقت يونيفرسيتي زانكو ايكونومي وفينانس خالد اس دربازي كاري بانكي بوم لتشواج نافا بانكي مثلا اري اجي بانكي بخوينم از بچم يونيفرسيتي كاري بانكي بخوينم ماسکارم ببیم سیو یا بانکaya کمزن. Yani tabii ki yani yekser tu nabi CEO çünkü avarreki pır derece و avarreki nezinki 25 sal zede yani من بردوام کر و دست بکر کاری yani bankayı kari buçuk damı dest بکر و هدی تو وقت تو تخازی سرکفتی بی تو مزن دبی و دبی yani برپرس yani اوت شکی پر گرینگا yani تو دکاری خاندن باش خلاص کی تو دکاری کاری خوشی بکی بس بی برپرس gerekli rastlıcı bekarvi wan berpirsi seriye hadi serxuji yani riska bekarvi biryari riska jî bidî bu ez bawarım ew tiştê ku cem hebu bu alikar bu ez bigejim ve karakter ji malbatê jî tê newiha ji ber ku malbata te û malbata ku tu bûka wan jî nava kültürek wiha dene ku bivêne vê rêl ber mirov dikin û wê baweriye didin mirov ku mirov bikare înisiyatîfa wergire gelo tesîran rast we baş dîtiye ber ku malbata nadîrova jî malbata apêkî niyazê jî ew tiştê ku bivêne vê mirov ji van her du malan bi teqez divê ew rehetî mirov re çêb be rast yani wek we rast got از ليريفان يا ارمنستان هاتمه دنيا وبابي من مالبات كيسا مزبم هر ولات حسوا ما مزن كرن يعني بو كنتو يكمين تو بزامي كنتو كردي وتو وسم ما مزن كرن كنتو زماني خو حسبكي وي كولتوري دمازم براستي يعني كولتوري راديو يريفان بستراني كردي ومالبات كي مزن يعني قد روجا كي ندبو مثلا ناي بريامن كو ميوان نابونا مالما يعني مال هرتم ميوان جواد كردي بو وستراني كردي دغوتن او تشت يعني جرينج بو يعني كنت وي مالباتي مزن بو و تشتكي جهبو باوي من هرتم دغوتن يعني ازو برايمن مرا دغون غير خاندني خو بكن و بيشتا هرن چونكو اف بو جرينج ترا يعني وي ناس نامي خو كرد كردن بي خاندني خو دكارن ده زيد نشاندن لدنيا وجهان بدنا ناس كرن خو ويجي من اف تشتكو باوي من هرتم مرا دغو سرمده هبو ومخاست از في ده زيد بيشخم يعني وباشي بو جبرك بوبرت بقالقالي ام سربوريا ابيك الناس دزانن ام سربوريا ابينا درجي دزانن بله او تراجيديا كو او مالباتي خوتيره درباس بونه لي بيشتويم ديبين كچك جوان مالباتان تي و ناوا جهانا فینانسیه دگه قاده کواکو براستی نتنه ناوا کرداده جبرکو ام دزانن لی ناوا جهانا کازاکستان و روجلاتا ناوین و آسیا خودجی جنک زحمته کو بکیجی وی آسته تو زحمتیه وی دبینی کوک جن تو گیشتی وی آسته گلو تو فرقا خو جنیدش دبینی ناوا جواتی داشتره دبا آسته يعني تکیلن جواکی داز دبی بله او پرگرینگ راستیجی کو پشت وازیه مالباتی نه بد اون کاری تشتکی بکی تایبت جن کرد
مثلا از وقت از هاتم مالبات که راستی خواندین و باوی میشه هر مرد گو گرکی بخوینن کو پیش تکون و وقت از هاتم لکازاکستان و کاتم مالبات که هر خواندی بون یعنی پروفسور نادر نادروف زانن یعنی دنیای ده تناس کرن بوجي اوجي هر اصاب اشتوازي كرغو ريداما يعني كوان بوخينن و بيشتا كيفن كلا مالباتنا مثلا تبيجن قيزو بوكي خو نخوينن و هم نادنا خواندن يعني نايلن كو زيدا بيش كيفن بس او مالباتك جدايه يعني جداتي مالباتي شي او كو ريدانا من يعني تايبت كو از بكارن بيش كيفن بوخينم و بيجما في روجر آبوری وارکی تایبته نبتری کس لجوات و دولت پی بلندبن آنتیک دیچن لو ما گرینگه کو پروردهیا و بیکرن نارین نادرووا خودان هلوسته که وهایا کو حتی کو زاروک و نفشینو نین پرورده کرن ولات نکاره دواره آبوری و فینانسی ده بسر بکوه لکازاکستانی هنگی پروژه پروردهیا آبوری بجیل کریه و جبروان خواتن خواه هنگی جخواه خلاطا یکیتیا گلام دستخست بو. پشتیویجی سری سالا 2019 خلاطا مره ایب دستخستیه که خلاطا دولتا کازاکستانی بخواه. مجه پرسی که گلو چما گرینگه که زاروک بینه پرورده کرن؟ بله ایام مهم جی اوش خواه ژاپنی دی بیجین هگر هون دخوازن حسابی سبروجی حسابی 100 سال شون ده بکن زاروکا پرورده بکن. ام دزانن تو اری کاری فینانسی دکی ریوبرنا پرا و کردیا و فینانسی جواکن مزن تو دکی لی تبل حسابه کی پرورده کرنا زاروکان یه سبروجی جدی جبو چوه مزن پرورده نکرن و بالا خدا زاروکان يعني امزانين تشكو بيشا روجا ما زاروكن يعني بوجه ما قال لك يعني فوكس خو جرانيو اكي خدا كو پرورده زاروكا دس بيك ده وقت زاروك او بزامن چا فینانستن مالی چا ددنا کار چا به پررا تو کاری بخفتی و تشتکی بکی او پر گرینکا چونکو وده دایکو باویج بالا خود ددن کا زاروک چه دکن يعني ما زيدا ما وي بروجي سري زيدا كار كر بس عليك تجي كبر ما استخازم بيجم وقت يعني شخص جرينجا پرورده زاروكا بو بيشاروجه بو زاروكي ما كرداجي يعني اف پر جرينجا كو ام زاروكي خو بدنا خاندن يعني بو بيشاروجه وانجي بو خاندن و بو اوجي سياستك يعني دماغو ام خاندي بن يعني مكتبي خلاص دكن باشا تشنا يونيفرسيتي ودبنا انسان مزن اف پر جرينجا يعني بو بيشاروجه بو كردا لغوري تات وقت قلت يعني او جبو من قالك يجرينجا قلت گاواکو مروف زاروکا پرورده دکه دایکو باوی وانجی دبینن به چه به چاوا مروف وی کاری دکه کاری فینانسی و ابور بریوبرنا ابورا خود دکه بله لگوری ته مروف دمامه ایرو چل کازاکستان به چل ترکیه به چل باشور کردستان به چل اروپا جو مروف دمامه پچه کی زیاده بردی بردان کاری فینانسی دکه آن به دیسیپلین و زانه کو اف کاری فینانسی کاری که جدیه سبه کاری تعلقین مزن در خپش امرو يعني زيدا نزانن يعني زيدا نزانن چونكو بويجي يعني قالك السيستم هذا قالك بكار كرن بو غوتن يعني چا قالك بك نزانن يعني قالك انا كو مثلا بو بيستي خو پر البنك كريديت لدن بس زانن مثلا فهمناكم كو ودينك كو بشتي داويه مهكي يا بشتي داويه سالا كي قالك تو بزورني يعني بروبليم بدايا قالك كريز جوان چه دبن يعني وقت يعني بروبليم نتنه كريز ايكونومي مثلا سوسيال جي چه دبن دما يعني خلق فقير دبا يعني بويجي او بروجي كو مثلا كار كو سيرفانت تابو يعني بويجي يعني دولت قالك جرينجي دافي بروجي يعني مروف کار بفکره کو د سیستما لیبرال و کاپیتالیست ده دی بیجین بانک ناوند داویه و کاری بانک انتنه او کو پرا بدن فایز بسینن وان پری کج خلقی هاتنش بخبتین يعني بانك نتني جورن كو بري خلقي بخلنا يعني اوسات ايماجي كيف تشبيه ببانك از بارم دنيا ده يعني زيدا مثلا تايبت بو كريز 2008 اوسات تشبيه بس نا وسانه يعني ام دنيا بله اوسا غوتن يعني بشت كريز بس ام تشدكن ام وي ايماجي خازم بشكينن يعني تايبت بروجي كو مثلا بانك مجال جرينجي دافي بروجي ما كاركر يعني سيرفيت تشتيبو يعني كو ايماجي بانكش بيغاران بانك نتنه بوي انستيتوشن كو مثلا كو تنه كريديت ده وكريدي تشيكا يعني تخاز دولمند بس سر فقير وسر خلقي نه وسانه بوجي او بروجي او جرينجاوي بروجي او بو كو ام پرورده دكن و دبيجن يعني خاخيرا
çağ gerekli kar pare xo bidi kar mesela kredi çağ te kar kirin û tu çağ gerekli mesela bütçe xoni malbatî çağ hesab bike ku tu bikarî wan krediya wextê xwe da bizvirînî û nekevî zorê jî yani ev pir giring bû. ناری خانم ام چون مجیه کاری تجدید و مدید به چو قاس کاری که او قاسی تشغله و مرو بره برنا فینانس و کردیان و حساب بانکیان کنتویان نزحمته که مرو برپسری او قاس کسام بکی او قاس کارا بره ببی تو جارنا وهاش خورا نابیجی اوف بس سرمی اشیا از درجی کاری برد نه بیلا تقت نه براستی biz de feri ve jiyani buma yani jiyane ki dinamik و her tim be hareket و باور بکه وقتی دماز دچمه ایزنه جی مثلا چند روز یعنی زیده ایسه 4 روز تاب ناکم یعنی او دینامیک کار جهانی که وسه پر بدله منه زحمت یعنی گری کی زوره جی بس وقتی مرو فرید جهانی که دبا یعنی هر تم تو دوی بنا وده 1500 کس دخبت نه ها بله 1500 کس کار دکن تو وان یکو جناس دکی زحمت یکو یک به ناس کرن براسته یعنی هر کار دکم کو ناوی وان بزانی بم چون کو پر گرینگه تو ناوی انسان بزان بی تو انسان نزیک ناز بکی قیمت بدیوانه زحمت همین ناز بکی بس گله کان ناز دکم یعنی زنم مثلا کیجان بشه کی کار دکه اقدکم بس سرانسال کازاکستان که برام تو زانی 5000 کس کار دکن او زده زمانتره یعنی تو بزانی بی لما بالا خدای تکلیات و خبرکارین ته یکو به طرح دخبتن کاری وای دکن و یک تو وقت سروکاوانی وقت پاتروناوان برده برناوانی تکلیه و نه تکلیه که وام بیشن هیرارشیه که زخت و گلکی زلالم بیشن هون جفدو پردور من وها ندید من دید که او در دوره و شکلی و یه خبات تکلیه و یا به هفره رابون روشتنه و تفکر و رفتاره و یا به هفره گلکی روزانه و دموکراتیکه یعنی او وب زانبونی تشتکی و وقت سیاست دانیه برخواه آن جبر شخصیتاته او ما سیاستی که مدلی که ما وسه بانکی هست چون که هم کردیت بانک کلی که مزن الجهان ده و گله که دولت دا اکیوانجی هیا بانکی ما هیا و او سیستم مدرن و دموکراسی هر تم هیا بس اوجی یک جنرین جیانی منه yani ez bir insan ara osa ferbuma yani akıftını tekeli osa dayanım. Boji herkes ferevid işte sistemi buya. Yani em behavrana vak havalan mesela herci tabii ki her havaltını karib bir vakti berpersi bu kara ki uteşteki bir ki gereki serci bir yani uteşti hana. O mixeki menajeri mixim yani her tış nav aki müdahaya yani modeli menajeriliğim müdahaya. نارین خانمی ام لی باجاری آلماتای گراندن. مجی پرسی کاغلو چاوا دبکو جنک دناوا جواکه که روجلاتی ده او قاسی دکارب سر بکده. ناری خانم به تایبتی سال 2018 ده تخلات اکستنت. از باورم هگرت شاش من راست بکش برکو کازاکیا متونه تزانی جزیرت بچه خلاتات دوستک اری. او خلات چی بو یعنی جواکا کردی هر چند بره ناویته و ناوی مالباتات زانی بوجی به تایبتی شخصیت پیشتوی خلاتی دچاپمنیا کردی ده گلکی هات خویا کرن. او چه خلات بود کاری پیچه که بحث هي بله او ما بخصا او پروژه ما کرد بو پروژه کی سوسیال بو وقتی مال کازاکستان پاردواد کردن فینانس و زاروکا و پشتیوی پروژه ما سال کی دا گله کی دنگ هانی گله کی هات نویسار و لگازتا و گله تلویزیون هات نگوتن پشتیوی او بو من شرفک بو یعنی من او ورگرت دست سر کومار جبو ما حمویان شخوا گلکس پاس او خلات او بو يعني بريت دناوا جواكا كردين كافكاسيا وكردين اسيا نافين ده كسين وهاب سركتي هبون كان بيجن عليه بالوراتن بيخون طبيعي هبون يعني يك جوان هردو باوي من از دبيجم تمي از بوانس گلكي سر بلند اجي قاضي دي فرسوج قلت بحث بك بله يعني نادر وزن الدنيا جهان تناس كرن بله يعني اجي بويجي گلك همي كرد وناس دكن يعني براستي و اكيويجي باري گران سر من یعنی کو از پشگیری کی مزن سر من هيا کو از زده ناویوان هيا مثلا ناوی باوی من کنیاز حمید او نها یکی سروکی کرد ارمنستانیه علی کی دجون زانن اندام پارلمان ارمنستانیه و او باریوان هيا يعني پشگیری من گلی کی گرانه بویجی کو جواکی دا
ناوی که وان هنیه اجی بکارم همه کاری که بچوک بکم سر ناوی ما کرده یعنی او تشتکی پل اکه یعنی گرینگه بو من بجی ساعت خوش لی تو که کردک وها کو پیچکی دوری کردستانی دیجی اریم دی بجن دور لیج دل و نزیک لیج عالی اردنگاریه و پیچکی دور تو دکاری گلوب چه آوایی آلیکاریا پیشکتنا کردستان یادواری آبوری و فینانسی ده بکی چه باکور به چه باشور به تایبتی جی باشورش برکه حکومت اکمل ودری هه لیرو روجاواج امزان تشتن هنه تو دکاری چه آوایی و که یک اکو تجربه و سربوریه کود ویواری ده هه ام دویجی استفاده بکن راسته كبر يعني وقوتي امجد ولات دورن بس هرتم بحسرات ولات امجينا وكازاكستان جي يعني كردستان كي بتشوك هيا يعني كي داري كرد بن وداري كردستان كي بتشوك هيا يعني چونكو ام كوجي ببن ام بكولتوري خود باريزن وهرتم كولتور وستران ودنگ وزمان بويجي او گرينگي هيا يعني او هرتم ام دكن برسوادو مثلا چمروف دکاره بکالی کاری یعنی با ما گله کی گرینگه از چند جرا چوما کردستان اون زبرکی زاننجی یعنی با من مهم بکو ام بنرن کا چه هم دکارن علی کار بن یعنی وک هر کردکی دلیوی بو کردستان دیشه یعنی از گله کی حز دکم و گله کی حز دکم هر تم هر ما حوله رجی مثلا چونکو او کلتورا او کلتوری کما پاراستیه هر پارچه کردستانی هيا و زیده مثلا او دبینن لکردستان ما باشور گلک پروژه هبون سر بانکی یعنی چونکو از وقت بانکر مخواست ام بنرن کام چه دکارم بکن عالیه فینانس و آبوری و داره و پروبلم که کو يعني هر مدگو يعني كردستان سر خود به ريفرندوم در باز بون بنداوی بون يعني چونکو گلک سیستما کو به گواراندن گریدای مرکز بغداد او پروبلم هبو يعني بچکی جوه درکتن زحمتی يعني لبس از پیشروج هر پوزیتیو دنرم يعني تبزته ده ببینه که خودت تگوتیه کردین به تایبتی ام بحثا کردین باشور دکن کردین هریما کردستانی کردین باشور پره خود بن بعلی فاده ودشیر اب عادت کم دک نواج واتا من جنب کوریه راسته يعني او هيا مروف چاو کاربک کو او پره نه و شرطن جبو جوا که بگره و بیف کارانین جبر کو پره و شرطی پره مریه يعني پره و شرطی چه ماده با يعني او چه ویه يعني انسان باوریان لبانک تننه يعني وکی باوری انسان لبانک چه به مرو گیره کی پرورده لازمه یکی تو داجی بانک سیستمی کی سبب باوری وان انسان ولا وان بانک به او سیستم گرینگن يعني وقت تا او سیستم دانی و او سیستم کار کر انسان تبي كي مجبور تين البنك خو من چند انسان برسيم جو يعني چما مثلا اون مال دا بري خو د باريس چما نابنا بانك وانا جو ام بفنا بانك جي ام نكارن بري خو بستينن يعني تو بري خو في بانك تو نكاري بستيني يعني وقت مثلا بيستيتا البرا تو نكاري يعني دروشن الوز دجي دبرات خطريه وتهلكيه شر لسرهبجي خلق نورن بري خو تستمي نورن يعني نورن يعني ازرا شوي درجه بر باش فهم دكم يعني بس وقت مقوتي از بر بوزيتيف دفكرم يعني از چونكو نرني ما وايا از خازم مثل او تجربه کو من گلکی سالا ولا بانکی کری او سیستم کازاکستان گلکی کاری ما بیه ما پر خاص کو از کردستان بکم و از اکی خو هلدناکم هر وساجي ببا و از بر بوزيتيف دكرم هي خلدناكم يعني از ابي كاري از بردوام وخلاص كم يعني از بر دو خازم بريفبريا كارين ابوري وفينانسي بچكي سياسه جي بله تو ایروش جدر و وک کردک خونده و سرکتی کجبو ما سربلندی استند از بیشم گاوا که تو روشا کردستان نره و پرسیریکا کردی یا روجرات ناوین و جهان نره تو جدر و چوال نره یعنی اف چه حاله کرده چه هاتی سری کردان بروف کارش چی بکه تو وک کسی که نوا وی جنید چوال وی روش نره وک هر کرد يعني دلما دیشه براستی يعني زحمت دخت دور جبی تو دبینی وانتشتا بس ام هر نزینگ يعني چونکو دلما دایا اما سه پرورده بونش زاروکاتی خو بوارا قوت يعني عين بپرورده بكولتور رياض هزارمنستاني و راديو يريفاني همو پرورده بونا همي راسته يعني هر پرچه كردستاني وسابو زيده افتشتانا گرينگن يعني بويجي يعني ديشم يعني وقت جالك تشتاتينا كرن دنيا دا يعني هيفيدكم كو هر تشتا بزمان سلاحنا بس زمان سياست و كولتور و چاند به پرور یک چیکرن يعني چاره سر کرن واندشتا لهون زمان و کلتورا خود چه واد پاریزن براستی نه حسانه گوا مروف نل کردستان با و جیرانه مروف نه کرد بن زحمته گلو کردین نوا ولید پچکی غما کردایتی الجموان
کمتره لی کردین دروی ولید به تش کردستانی زیاده حزب چون مجبورن خو بپارێزن مجبورن کولتوری خو بپارێزن بۆیژی مثلا وەک بەخسە زارۆکاتی خۆ کرد کە ئیبراهیم وەرە یعنی ئاینە ئەو زارۆکاتی ئەو تشتێک و مثلا دایک و باوێمە دانەمە و باوێمە gelek گرنگی ددا حتا نەهاژ ددا گرنگی مثلا وڵات حەس و وڵات پارێزی و تشتێ وسا ئەو هێستا ئەو دایەمە یعنی سپاسی خۆ باوێ خۆت کەم هەرتم دەبێژم یعنی ئەمریوی درێژ بە و ئەو تشتانە گرنگن یعنی چونکە تو دکاری وێ دەمێ کولتوری خۆ بپارێزیش دەوڵەت وڵات دوور یعنی و ئەو نەبە ئەم نکانە بپارێزن ئەرێ دشکوبوو وڵاتێ باو و کالێتە کوبوو ئێشەکە وەهایەک و نەیامە بوو زمانێکی نەیێمە خاکێک نەیامە کەشتیên bê babirk emanîne van deveran hespên berdî berdan ma em ji ber kîjan talanê reviyan û hatin van deran me welatê xelkê ji xwe re kir welat lê me her jiyê xwe hez kir me li stran û dûrîkên wî goder kir me ji zarokên xwe re çîroka gurê manco got û me got ha ho gidî ji bîr nekin welatekî me jî heye ha erê li dûr lê di nava dil de li cihekî kûr